Mizoram zirna lawin tran na boys primary school hi zo saplue pian champaphak kumsang khazaria chumkwa pariat February ni som panga akum somni pariat lin ni takadin le hontran ania Synod press le book room in kara Sikulchu ansa a chuta chuan kumsang khachakwa panga thleng an kala tuna a omna hmuna hian an sathara boys primary school ni zel chungin kumsang khachakwa panga tangin an loa achung asenawangin Sikulsen ti ani Kumsang Kazakwa Pali February tha Assam Chief Commissioner Sir Bamfield Fuller chu Aizol la alauzina Aizol Mission School le Sarkar School chen khatte chu atloa Sarkar Sikulina Mission School aphak lauziate amua ngaidana siam tam tak chu kha sirama Sarkarin Sikul en Goldan khuzom veya Mizoram zir in zong te chu Mission kutada ania asen sobero chu Sarkar tumturani Mizoram Board Sub Major Shakespeare chuan plan fel taksiamin Assam Sarkar ron peturin ashila Shakespeare plan buat se chu approved anita a man aloni chuan zo sap thara chu district puma sikul ho tu honorary school inspector masaber anita a heti hunlai hian chimle marlama kaushan ho tu te chu aizo la inkhom na anei puya thata ka thok ho turin thuron ape ani Sir Bamfield Fuller hian Aizol a omlai hian school saknan Aizol tan cheng sang ni somthum apea lunglei tan cheng sang khajali somli apeboka lokan cheng sang khat apebok manmo taka sangal turin shil ani he poisa mang hian Aizol a chon Sikulsen hi sak anita a lunglei a chon serko na an Sikulpui ve chu ansa ani Sikulsen minglo chwa dan chu hetiang hi ani British hunlai chuan Sarkar sak in chung rangwa akhu chu rongsen lar tak hnoi ani veka kumtinin thlasiklai hian PWD in annual repair hnuaia achei thazia annuai kongpui atang chuan langsarin achung chu alangsen vut renga inlian pui langsar tak chu Aizol chunga mitin hriathlo chinchhe na landmark ling ani Mikhwal Aizol kalle mun inril fe angai ko mu nana so sikul achungsen vut so tia soikai tak chu he sikul minga hian achang tamani sikul seni namro atlingani Aizol din tirlaya PWD tonga Assam type sakte zinga ti danglam le thiat lowasak ani anga lading omchunani Kumsang Kazakwa Paruka Bor Sapin Middle School din phalna apeya ti chuan Kumsang Kazakwa Pasari Khan Sikulsen a chuan Middle English section an hongtan ta ani Middle English School thar chu Boys Primary School chhunjom zel nami pasikul ani awangin Boys Middle English School ti ania zo sapte din le enkol zui zel thingtlang khwa sikul hongtu zirtir tu zong te zir chwa na mun Mizoram Middle English School omchun Sikulpui berle za omber ani awangin Sikulpui an lautia aming choin abulakon po hi Sikulpui kon an lautia tun thlengin apuhlenta ani Zoram zirna chanchin lalhmua ka BA le upati cho matazia ka chuan ME exam na masaber chu sangkha zakwa pakwa a nei ania chu exam na apas te chu saito na lunglei khianga ngai thang vunga Dr Sapte ya kol khuma salvation le chuak tu lianming thanga lakhipura om ta kha ti kan muwa ME scholarship exam sangkha zakwa pakwa result hi mizo le vai chanchin bu January sangkha zakwa soma chhuaka te po tarlanani tin mizo chanchin pasor liang khai zia ka po hetiang hian kan mu kumsang kha zakwa pakwa a hian Aizol Middle English exam na aum ve thei ta ngala chuta chuan middle pass masabir te chu saito na khianga ngai thang vunga sapte kol khuma lian ming thanga te anni ti in heng ME pass masaber ni an soite hi zo sap tharan kumsang kha zakwa pasari jun tha a lut azia tevek kha anni Boys ME section hon thar chu kumsang kha zakwa pasari sang kha zakwa pariata chuan building shan nei lovin Sikulsen an kal ria kumsang kha zakwa pakwa a ero chuan Sikulsen bullok rap ina an sak thara an kalta a kumnga vel an lu hnuin kumsang kha zakwa sompaliya to na a building hi sarkarin asa a building sakchung chang hi soitham atlinga asakna na sarkarin sum asen himje hi makti thamathling bok
borsa bangla ni thin tuna governor in alwa hi cheng sang rukvel le ka sak ani lain boys ME school building saknan hian cheng sing khat sanga lai an seng ni in an soi hun reitak chung asam rama sikul thaber le moi ber ti hathin ania kumsang khazakwa som pakhata abor run na a mizo tlangwal te tho thata wanga sarkar alom ema wanga chuti taka in seng so phalta ni soite po a a building hi an han so luk khopa pui chia takani abang zon noya hian akwal chuakin patling thlenga thukin an lai khuara lungphek lai pui phain a foundation thatakin an siama chuta tangchuan a skirting chunglam thleng hian lungcher an rem chhoveka a chuat square feet sang thum zaruk somnga paruka zaw hi lungcher feet khat bialte feet ni a sei te hlir rem takarem ani a stepali te mul hi aro puidang lam an lung man hi lung sakhat fit khat le in che ni a hlai in chiru ka cha vek ania a hnuai bera fit thum le chan ve a sei pathum an rema a pahni na fit li a sei lung pahni a pathum na achung bera fit ru ka sei lung pakhat an rema chutiang hlir chuan a step pali te hi zuk rema a thir ban le thing zailian pui le khau tak te le a thil dang te chu mu thei vek alani adin tiratangin boys ME school chu class 8 thing zirna anita zela kumsom ni zet chutiang an kalnu chuan asam ram mundang anti danen in rual tlang turin kumsang khajakwa somthuma tangkhan class 6 ni turin antita a kumsang khajakwa somret pakhat thleng khan ani tangarangara sang khajakwa somret pani atangin class 7 thleng alo ni le ta ani kumsang khajakwa palia Assam Chief Commissioner Sarbon Field Fuller Lozinin kan mission sap 10 sikulanin kol thatzi asya tawanga Mizoram sikul zong kumsang khajakwa pali April ni khat atanga mission kutah an hlada tangkhan mission in Sikulpui po hen en kol chhonga rangara Republic kan lo ni nuwa kumsang khajakwa somnga pani September ni khat atangkhan sarkar kutah aomle ta thunga chuta tangchuan government boys middle school alo ni ta a kumsang khajakwa somsari pakwa tangkhan English ti pain middle school ti alo ni le a Sikulpui po government boys middle school alo ni vele ta a chu tun thleng hian aputari ani Sikulpui hi boys ME school ani angein mi panau pangchau kalna sikul ani thina kumsang khajakwa somnga pasari atange ro khachuan me chanau pang ankal veta a co-ed school aloni veta co-ed school ani tan kum hian class 6 sa me chia somni pani an oma som pasari in an pasa panga in an failani Headmaster Masaber chu Reverend Edwin Rollins Zosap Thara aniya he sikul atang hian pastor te politician lar tak te All India Service le Central Service link te Army Air Force le Navy lama officer te mithiam officer chuan tak te anlo chuak to ani Sikulpui vantlang tan le sarkar tan atangkai hleya Indo-pui pahni na lai khan British Army Brigade Headquarters satanan mga political party te alodin hnu khan vantlang inkhom na hmunber ania Aizawl College hian adin tir kumsang khajakwa somsari panga atangin sang khajakwa somkwa paruk thleng kumsom ni le pakhat chung class kalnan an manga chumi hnu in Lianding Puelo College in kumsang khajakwa somkwa paruk July ni somthum pakhat atanga kumsang ni December ni somthum pakhat thleng kumli zet an manglea Stam Hovin kumsang khajakwa somkwa pali tanga sangni pali kumsom chung maths and science lama harsa metric exam tur te coaching class ni puina nan mangbok thena sarkar department then khat point exam nan an mangfo bok mi puita na Sikulpui na ti that soi mai hau lo tur dang polo oma Sikulpui kon kongpeng thram tamna ber hi achep ema wangin sarkarin kongpui zaunan aram hi adila azaunan Sikulpui hian kumsang khajakwa somkwa pakhat khan a step line moi tak step som pathum chu mi puitan sarkar hne na a surrendera traffic point te hi alo theita ani tui khwa tlang kong zaunan hian aram le a building kil sa thlak ani bok a building hi kumsang khajakwa som palia an sakha ti danglam lova kumsom sari pasari zet aom hnuin a ceiling puan kha alo moin thler alo tamta a sarkarin building grant apek mangin pukol khu mahun line kumsang khajakwa somriat pali khan taila thak vek ania chu ti danglam masak berna ani Sikulpui hlutna ber chu zoram sikul dang te thla to bul ber ani na a upat na hi ani
adin tana tanga kumsom thum pariat chung khan kumsang kha zakwa som pali adin serko middle school chau lo chu Mizoram middle school dang a omlova marlama chuan Sikulpui chau hian midang zirtir le theitur zirlai te alo zirtir chuak thin ani Mizoram Synod in Adil Angle, Council of Ministers meeting kumsang ni som pakwa, April ni som ni pani thurel number pakwa na in arimti angin, Government Boys Middle School le Government Boys Model English Medium Primary School le aram, land list number DPL 53 of 1976 to, kumsang ni som pakwa me ni som ni pakwa Mizoram Synod en kultur le, anay tu ni na changzui ngal turin, thudel kil be chanin, Mizoram Sarkar in Mizoram Synod ne na hlan ani. Academic session sangni som pakwa sangni som ni akal laglo awangin Sikulpui le Sikulsen te hi Mizoram Sarkar enkol na hnuaya thudel kilin atarlan angin kalpui ania school building le akentel te atakahlan thei hun ma saber chu school chol lai le session thartan ma kumsang ni som ni March thachung ni tura rahman ania academic session sangni som ni pakhatata na in hlan fel tur malak ani lain COVID-19 jipui leng awanga in kharkhip kalpui ani awangin in hlan thei ani talova in kharkhip zol pui thadul shet ani hnu kumsang ni som ni me ni som ni pani khan Sikulpui le Sikulsen de chu school building le achung akentel te baka amun ma tenen atak takin Mizoram Synod kutah hlan anita ani mấy liền nha quý thẩm tiêu để nghe liền thẩm tiêu tất cả những physical handling over programming mà cần đủ để bây giờ cần xin đó để xoay từ cái đoạn sau cần theo mà saving cần share lockdown over và social distancing và khai program liền phần xiang không ở đây là có DC nên là có bị permission chút khó bị bằng ai cầm cái cần đi xia chút khó vì rất có cái xiang to nên bị cần theo mà xem cái đi official tem thế để xin nó xoay từ cái khéo là số gì khéo là ngay là về đi à sự phòng sát khéo cái cần rom mà đó cái mà đi là mà trong quân tem mà giống chỗ cái đó thế đó thì xin nó không có những cái gì cũng đang bắt đầu đi tham cần sẽ con sẽ với những cần trên rem rong đã hủy tiêu hủy program mà là cái là trả nghe con thì sẽ với là gia đình thì cần không tu tế một cái nào cần xoay tu tế bây giờ không phải là nó chỉ phải cần tu chỉ có chỉ biết quan niệm thì cần tu về với thôi ta tập hiện cần cái đòn tổ chức rong hậu hiện đó hủy nghe và đi cùng rong hậu hiện đó có bác kỹ phê chú còn đó là xin ram di ba den ram la ke te le nge mo hi ngai pya lo ne ka nya mo thi le ro hi chu a than soi kon a ti ra kan zo sa machinery te din na ni a ko san ta ani a nge mo chen lo a sarkar ko ta an om le a ko ni se kan ko san na min hi ai chen so mai na en ko ti ang chu ri in a ti ra lo tu ne na ta le ko ra cần việc đủ khẩu thấp à cho nó cho tốt tất nhiên con nhà này cần phá là nào còn để xem về này nhá cần school building thế cần building này giả thì thế này khan thì in khởi suy thì đó là đồ khan thì đó là chúng ta sẽ có cái này là cái là chuyện gì à ngoài là đồ ông đó còn để xem cần concert mong muốn của ra đoạn Reverend General Siam Statistician thì so mga program te kaya ni namin ang sila so ang chairman kanina atin si Kai tulong level ito na kan concert so ayan brief report he and additional director James Sanan so busy passing ani thiên thu đồng mai sao sống được na sao cả chúng in là ta ila lâu tuổi năm chua hiền lâu mà sẽ có hậu sala năm chu bị phui kỳ lệ ta à imi te khổ ngập te mai đam mà anh su nó song cụ sầu ta à ít thiên đêm nó song chu ila bova ít thiên nó sát tập chu hồi sinh ta à ô mình chẳng làm được cái gì mình hỏi kỳ ti là cần chu ai thiên nó chu đi bằng gì làm chu ai thì nó cũng qua đó nên như thế, ít thì nó chu xuân song thanh niên đi làm việc sẽ đó nên gì, nắng mặt chu mi tên hình thị nam tên thị này đó lâu gì,
acham nam na chu ama tri tu te na chuan ong nge chin ni tam rama hian ro kuina on te na ngil ni na le thuta anin to ka fil na le rem na anin fo ka thuta chu le tangin a chau chu ka fil na chuan va na tangin na ro tin chu ta a ani la pa chuan thil tra a pe anga ram hian kan ram hian a thil to chu pe boka fil na chuan ma huai na a ni te chu ko ma siama lalpan ko kan sa ta ma min so se amen thiên ma Olalpa kan pathian sung der vanro pui mi namin mo min sir min kir tak kan khosak lain program pui mo tak le dum tak mai man thena hun cha kan rem luat namin udo in sakawangin inena lo bu in se Hoina kan program di kan man hi program luta Hoimo tak kan man le tolo turun lu ani a lam kan yang nge ya lu le trong kai tak kan man thena turin ko kan ho kan tha min tin sak sak la e thil dong tak mai min han tu school education department lama kan ho tu te po Ang nakal sila thona chat takan nen thena turin lalpa nangin malso min kai huela when program hi sarkar ne ko kan ho nakal zer turata han kan kai takalo ni thena mal min so la ato thengin nangin min kai huel che kan lalpa do taki so hnuin kan di amen in the body of the saints by and Buchawa, when it's in Cheta, when the normal Kay, around Puya, please be sent to the same other day. Even from the Kay, report, we report to Alia amount of Supertoy, Kay, when he had been attacking Nikuma, Sotar, Sinodina, who are looking to and then to Colonia. Apply, we kill a little background here can shift of this one when it read low and run into see and say low we don't do the okay in current shoots of Lona Natina a Kindle but let June yet and shake of one in so he has a Charlie when in Sikulsen can be a Sikulpui then take the Ampa the name a school of the Sokar Chogamin Education Department Chuanin, Mizoram Synod na Alandon ka Molindi dan Henta academic session siya is so proposal bi akal na pro avangin Sikulpui Sikulsen ki Mizoram Sokar and Poli Joya student kinina ka nangin Sikulpui Sokar neta har kuren dukan kaini musa akal Sokar school building like I can tell that at the back they could not support to school supply the session church ma in March soon Sunday so we cut and yeah academic session Sunday so we cut in van fel to rain back and that line van we cut it over kuma and share again Sikulpui Mizoram COVID-19 avangin Rampu had keep another tunggalangin insan kita kalau ini in kartu soal kui kartu sih anita pemangin ma kanan macam deta ni sombi pendidikan sang sombi zestoni berindar kat yang Sikulpui Sikulsen kecil school building le sekolah dan tele amun ma tene ni sombi pokok kama sang sombi pokok in lana bosin akak tetap Mizoram Synod kita plan na pun man along with the mentally atau berasunin ini kan kita penting kita tahu mga government boys bill school Sikulpui yang lakson peci movable items ni jadi semua kali le lakson peci lo movable di semua pun apa
Government Boys Primary School Sikulsen hlan movable items inside Patum led movable items of the site. It's one school having by Pakistan SDEO Hazel South led headmasters quarters country after hearing movable items of the here led movable items so over land lease to Palitangan of Khan Kuka land lease number 53 1976 area movable properties in terms of he a check in the hand give the Mama a hila and go to them and plans of Dolly. Some car report to it when the time to tell it up. Chuan tu na chuan in kan commissioner PS ter le ro ki mi kaya resi tu sei turin kan so mga chimi zo chuan I heng kan thil in kan tu te in kan nahi kan nei chui nga la ka I kan additional director in atu ngi non ko ki si se ka chong ne kalung te le de ba chuan helai report kan sia te ya de van nei kai ki pathian hian ning du sam bi ti trong kam hi ka pang thina ama ro chu a bin de kan la ba pathian chuan bi ti ka la ba ama ro chu hemi abula changa tun kan han khen chhona hian school education department a kalo ve hi pathian ta ni mo sa ma alo ka tia chu lai te chu khat soi lan ve shim kalwa tin he sikul pati kan han chok tu rahi kan le tu rahi kapa sikul kapa referendum moya sikul na chinte ani tin kamasal Benjamin apo he sikul swak hi ani tin kan trong kama kan chairman khan asoi kha adik chia tu duwa ko kan soi na re ga Sorkarin Synod nena ahlan hi kha adik pham kim lowa Synod ta thin ko shan ta kha Sorkara aluta tuna chuan adik tu te kan pele kan na le ti ang khan rong kam mang sham mila chu di ko adik tin ang bena he kan let ang hi ka shia te china le kan ha chui ko hin thil lo ngai lo ani atira thu aron ko kan pu rilu asa chu ka sarkar rilu le ka kaushan mi da rilu ko hi ai swal na sa me mani kan chairman pirin swali so yang de khan ke ko hi sarkar property chu enge bachama veng chung te na min han di le mo veng man bi ki na min di le mo dia ka trang truk the hi kan ni ama ro chu tun chu ma po hian awi chu kan wi ani sarkar ang chuan ti kha kan soi lam tua kan wi ma ama ro chu ko shan ngen na sirot lam ngen na kha kan ngai pui mo ko sia khalai thu in swal ve la khani lo tin na kan han bua cabinet ta thu kan putlu ton koi agenda kan wat sai da hian heading ni mo ta ko hian kan feel for ni tin kha social media page one ta ram po na jam point mizo te windrow fak mo la ni ko shan ten he dia anga quarantine facilities kana facilities te ni man khal na hi tuna hian India ram puya ada chho zela atmam ang puin kan moya kan Christian na po atakin kan kulang ani te kha midam comment kha aron rita deu chara chuma te ko chuan along ba kan soi non le ani short speech a short talk e kashelo kalo boxi lungleng boxi soi kunga boxi ti ve ra kha kan ni deu moya kha kan to dai la tuna James at handing over lai ni se When the concept of Radian in a high home, they are
Chính là cần tạo năng tổ tế, anh đi lệ ra sẵn tế, cái định cần nó tổ chủ ý tốt tế, xế mà đi ra. Sẽ cũng chủ tế đến the Commissioner and Secretary Esther Galgo IRS there, Moderator Reverend R. Sanjana, Presbyterian Church of India Chaminanega, so Sikulpui to the Pati, and they go now PK Lorin Zoli, INS Director, School Education there, Reverend K. Lorin Moya, Executive Secretary in Church Education, Mizoram Synod there, and the Yama. Kan Commissioner and Secretary yesterday saw me. Itu na kan moderator saw me. A witness will hear his word. So bad. Executive Secretary in Church Education, Reverend K. Moy, witness. Sign to take an sign so that can in rather copy very no. Tak ram ini tadi. Bukan apa bisa kan? Jadi so. Ya, itu yang theo kan dia sabi por sham. Oh. Ega cậu sẽ ra vì quay mỏ ta cái này chắc chắn ta cái in vâng cái này thì tiền quay mỏ cậu sẽ ngay quay mỏ thì cậu sẽ ra tiền thì tiền quay mỏ ra nha riêng là mà tùy đi mẹ đâu còn phải đi tùy quay tính đi khác để số là nhân học sâu dễ thì tôi ra cái xin nó xoay tôi cái con ngoài học làm sâu thế các hành nghề về sẽ ôn định chung thì sẽ sống tận chung các cái program thì sẽ là sự phải cái này à ông là một chung mà kim sen là cái này phải xe cái không thì to lắm để cái school buổi trần là có foreign cái senior executive secretary reverend là sai đó trong trai là phải sống để mình success lấy luôn đấy chúng ta cứ ông dùng này tụ tập hiện initiative với nào cô hiện atakin kan bảo muốn kan sẽ tụ itu ang so hay school kam kapui itu ready mo por na cher to de som fin na le rem chin na ni ben che pare kharao thiam thlim pathian kem te mal som sapna akai shuwa ye ko do tak chu hoina ye hun mam tu som su ma insan ne dona le chatuan in om le si amen Sikulsen le Sikulpui akai ko pa Sikulpui tiawa chu ataka man turin kumsang ni somni October ni som Barokhan Synod Moderator Reverend Arlel Changlianan ahonga hehun hi School Education Minister Pulal Chanda Maral te chuan ahman puya PS Thalai Ruat Kimi Commissioner and Secretary School Education Department le Pu James Dalrin Chana Director School Education Department te po hehuna hian an telani Sikulpui honta ka hian zirtir tu som pathum le thok tu dang pathum an omani